Tariki mugwanja mweri zwezete zwa itantatu ni ntuku nene ya Ameru Bonthe kuma Ntonyere Mwankathuchi ni ntuku nene kiri mutegeri wa Weru TV ni ntuku eze TV yaku igachiarwa kairi tugikungwira miaka 10 ya mwago nkanya gukumenyithia na kinya gukuthomithia tugakuretera mogaruruku jaria azaga kuruguria ugwe utegaga TV zwezete na murumojo munene kara mitambone na nandi kirirwa rero rwa ntuku ya narua gwatindia maandamano ntere mwanya chianthiguru akenya bakiandamanira gwitia kwa maguriza maguta kinyanyuma ya enengari na matatu kugwatanira na rais na kuthiria mugomo jwao kiumia kithiru maandamano ja nizarungikite biashara na kinyogendi ntereji na gutiga athara enene ni kumania na untubo nikio tukubwa narua tugukuria kwethirwa thirikari ikathikira mateta za na kuinika maguri za maguta kuthiria maandamano ja thirikari ikathikira kiriro kia andamani na kuinika maguri za maguta aranira na bauti gukurukira namba ya SMS 23578 na kinya mitandao yetu yo kinyaniria ta Facebook na kinya YouTube na nkethirwa nkithoma maoni jaku mwanya amwe na nteto iria nkureterete ni Garia tukuthurania kirindato cia Weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Tururia ntubetu bakai tubanengere bionde biraba kwenda bari tarite John Paul kuga kuri na njama ya kumuraga tugakuonia uria gwatinda kiri maandamano ntere cha Embu amba kwithukira chukuru ya Matendo na kuya kompyuta cha Kenandi 40 cha kuritanira aritwa PS Kilemi Kiburi kuromba Meru kuigeka Rais Ruto akiuga Meru nikethete bonene kumania no tongeria bwawe Mona niretwa mathithio ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinyana nteto chetu chikamberia thaiji mubunge wa Igembe South John Paul Mwirigi augite uturo bwawe buri ugwatine augite kuria siasa bakuru bakugeria kugitaria njota yawe ya gisiasa akithurana rekete kuringa riboti kirirwangirwa ukaria arete ari chukurune ya thirugaiti na aria hagukinyetie milioni 2 Bure bware wirane bwa Rais Ruto gutetheria kuringa njeki chukuru ije Dennis Mugendi katwambirie Manontija milioni cia mbesa bali mubunge John Paul Mwirigi anenkanirite sukuru ya thirugaiti ire kujuria wirane bwa Rais William Ruto achiari mejira mheshimiwa William Ruto agure isiji mecha milioni 2 najukitie kanya na kuga uria kuri uturo bwawe buri gwatine bonene tontu kuri na njama ya kumuraga ibanganiritwe kwa thiru ni antu bangania siasa tendwa no twende sio mebedira au kubotha hiyo John Paul na ibo bwambe the nkiwa bu kianine au antu ba thiru bethe bakibachwa ngwibo antu bakubanga mantu bakibangaira wa thiru ku athiru gaiti latika muntu kaugeta John Paul tutekaumba kimiario na inya tomu babura atereka kuya wetu so bura tugethia tururia antu betu bakai tubanengere bionde biraba kwenda bari tarite John Paul ugo Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Newera mante yao nontu imbandikite nyambere na araura utoro bwa kunyanka umorwa ari inya ka umoreko duari yemberere kendelea na inyora wandita duari duari
mwaka wa muntu ati batikwethire ku akiena ringi inya wenu wageithia atia. Bwana Yesu asifiwe. So yau antu bakubanga tuendelee kubanga no tukuendelea kwitha tukibwa na thina matukila mali. John Paul ariuga atongire baria bakurwa nawe abonete njota yawe ni kuthara Meru na Kenya yonthe na nakururinga rukaigikana tigo ari njwa yari mwana mwithi wa miaka 32 aki nyanto bamubaro kuona banene bakirwa uni kaba kuona muntu thai wewe ena miaka 32 muntu ena miaka yana 32 nene sabu ibindi byagwa byana bile na Meru yinkwaria kathikirwa na Kenya yenye yinkwaria nkathikirwa na bora kwira Mheshimiwa Rais William Ruto ibwa kwa thiatha akuthithia Mheshimiwa William Ruto ni tuta. Dennis Mugendi, Weru TV, Athirugaiti, Gembe South, County ya Meru. Mugaro na ntere inge akari ni baciumiritie taunine ya Embu gutariria kurega kunganirwa kwao ne magurija maguta onto bwitithitie bunene ngarama ya uturo. Tauni eje yatindia muchetho jwambea na mpaka gatigati kaborithi na andamani onto boringithitie biashara ugendi na kinyoka mati. Rita Mwaniki hari na riboti ikinya. Ningusanio karigati gaekari amwe a tauni ya Embu na thigari aria marurunganite ni undu wa kwambatirira kwa thogora wa maguta. Gugu karite ni kugometwe mugomo ugoti gutina ngari gutina matatu lakini andu no marathie na no marathie ugo maguru nigwakanitio miaki na mugomo nurathi na mbere tondu gutina wero rathi na mbere business ni mbinge biashara cionthe ikivingagwa na ukui ukirugamaga kumana na mururungano uyu ndi thiro Embu taoni gura gwe karigo ku biashara cionthe ni rigitie kurugama tora morona mbere yakwa bane mwangi wakitio gute parapara rathi stage ite wana emu andu onthe mekarita kumai actually andu onthe mai support ya mugomo kira turori andu ni kindu kimwe netutie ni indo ciene gutikae mundu kanyitwo akithukia kindu kia mundu uria wingi angwa ni ndukene tiganane nuate wana kuri uguo ene matatu ni maraugatio mavangite mururungano uyu nuate makirugamaga na aria mauvangite makirwira thogora wa maguta uthie nthi tutieganiru muno nundu wa icio ya maguta mai weguru kinyagia muthi turona kanyamu kanini muno na rimwe tukarega kuona kindu no twina mwivoko thirikari ni kugwithia bei ya maguta na tuthondekere maundu maria monthe makoroga makiaffect andu a matatu nduvu rwa mugomo wa munthi ucio mugomo titu tuorganizite no ni tura support ati andu ni akinyiriri to economy ya buruni no kura kubania maguta tuvorora kini andu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbita Rita Mwaniki wa Musiri. Na nande ngikuririkania rwarere turwa ntuku ya narwa kumania na rugono rwa Rita Mwaniki turi kuria thirikari ikathikira kiriro kia andamani na kwenika magurija maguta. Thirikari ikathikira kiriro kia andamani na kwenika magurija maguta itanambere na kwaraniria na bauti kukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinya mitandao yetu yo kinyaniria. Tugita nambere na nteto ni ati amba ni baithukirite cukuru ya Mationdo primary utukubwa gukira narwa aria batigite bai ya kompyuta 49 cia kuthoma. Mukaria wa cukuru eje ariuga we gutikio araigwa kana kinya kuona agitariria wagibwa stima cukuru neje ne thina enene kirengo giawe. Akari ni barombete rwangirwa ukaria gukinyaniria uchonkoni na mpui. Duncan Mwathi hari na riboti eje. Wagibo karibu tambite nteresi matiado wodi ya Egembe East ya rotugoba gukire munde hamba baunete obise bo mwalimu munene skulu ya Matiado primary school na gutoroka na digital learning devices irazie ka laptop iritumagirwa ne ana basimbisi kuthoma nacio. 'Wendo kirindingirwa ni headmaster tanjira myake mutu hambira skulu ni rondo renge
na computer ciota cionthe iko na insecurity rai mate andu tena security kwana mate andu kare karire kuyiretwo mwalimu munene wa cukuru ino haraugite tiri ya mbere obisi ino kunwa. Kitu kama saa moja hivi nilipigiwa simu na my senior teacher akanieleza ofisi yangu imevunjwa, na kwa hiyo ofisi huwa tunawekanga hiyo digital learners digital device, na ni kama hii katero ya hiyo vitu ni kama iko sababu wiki 3 zilizopita kulikuwa na wizi kama huo, tukakuja kugundua amebeba LND 3, tukapiga ripoti kwa kambi ya askari huko Kanyankine, na usuguzi huu unaendelea ili tujue hizo nani alibeba hizo 3. Kuamkia leo naye tarehe 25 wamekuja tena wamevunja, na kulingana na ile hesabu ya hizo LND tumekuja kugundua wamebeba karibu 40, sio karibu, wamebeba 40. Mukaria wa cukuru ino Toe Watchman hariugatire gwe karikarire arakugetha ndetha kenda hagu na kuri onira kini gatoroka mukinda ithandiru rerukiri na nkuruki akiuga gwagibwa stima ndeni ya cukuru ino ikinyamara kingi. Mwarimu urao kare ndutirukiri no mbukiria mbera ndirisa niuni na nisiaita laptop cia cukuru na laptop tokie ya obwicietete onio tebu ndiraigua na nto cukuru tena stima cia itero mote arimu na kariendi bakuromba ndwangisha kurutho cunguni kuthina mbere kuigwa bakiarakisha cunguni harata yari barikite kuripoti karikarire gituoni kia polisi na askari bakinya cukuru ino. Kidogo unga yenye ilikuwa imebaki ya wanafunzi hao wanapipikiwa wa PP1 na PP2 pia wakabebanisha na hizo laptops. Sasa ombi langu ni kwamba hizo laptops manake uchunguzi uendeshwe vizuri, tuweze kupata ni nani amebeba hizo, manake ni kama ni kambiashara. Kiripotera Weru TV Ntereche Matiado gicigo mbunge kia Gembe Central mbeta wa Duncan Mwathi. Mubunge wa Igembe South ni akinyetie kiuria mbere ya mbunge akienda kumenya ni mbete ing'ana igaeri murandi ejwa gwitithia nkathe cibitari ya Meru level 5. Agichokia kiuria giki mukaririgite wa kamiti yogima Dr. James Nyikala ugite gutendururu kinyemwe ya thuriri murandi jo kire budget ya 2026-2027. Kiuria kire kirio nande ni kethira murandi jo jogakinyanira kana mubango jwa thirikari nene ni Juriku. Anthony Kathenya niwe uri na ripoti iji. Mwekaririe twa kamiti yogima bwa mwiri ya bunge nene liu na idhurete mbele ya kamiti ya kigeni ya bunge nene atekiri mwaka ujo turwa kigeni wa mwaka 2026 na 2027 guteke gina gitenge kia waki no thonde kibwathi bitari ya Meru level 5 kenda itithwa nkathi mpaka level 6. It didn't even appear in our list as one of the level 6 facilities. Bubu bwejete nyume ya mubungu wa Igembe South John Paul Mwirigi kwenda kumenya kuma kiri mwekaririe twa kamiti ino kethiro kiri mwaka uju turwa kigina kwina mbesa itengete kuthikire thibitari ino nyume ya mubango wa gwitithwa nkathi kwa thibitari ino kurugurwa ni munini wa rais Professor Kithure Kindiki. I have asked this question because we were there with His Excellency the Deputy President to do the groundbreaking for the addition of infrastructures within that hospital, within the Meru level 5 hospital, because there is that process of uplifting that hospital to level 6, which is ongoing currently, and there is those projects which are ongoing there currently being undertaken by the KDF people. That's why I wanted to know in this current budget 2026-2027, how much from the ministry has been allocated to this hospital. Aidha mwekaririe twa kamiti ya bunge nene ogima bwa mwiri akirene uritotongere na tongore ba county ya Meru gutigira mubango jo gwitithwa nkathi kwa thibitari ya Meru level 5 mpaka level 6 no kwingwa na mpwe kenda thibitari ino na kigena kiri budget ya mpungeri kana supplementary budget. Fast track that process so that at least in the supplementary are we still be going there? Shall we still be around by the supplementary? We can then factor in as level 6. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya.
Akariba kari wodine ya Kitheti Gania West ni bathithitie maandamano jathiri gururia wa Kibwa Dam murone Jwanto Kilo bakimeneria mubunge wao Ndagitari John Mutunga bakiuga ata karikanya agakweza na maoni jao gukonia Murandi Jo bakiuga antwa ujobangiri ni gukunini muno. John Thiga niwe uri na ntetweje na njira enkinyaniru. Muthenya we muthakari na aturi bakuma ntura ya karie wondi ya Kithigi giciko bunge ya Tigania West ibaruthite maandamano mathirikire bakuwi Murandi wa damu wa kwantere Jwanto Kilo mbari wa ino cia karie ura bombite kwa bakimeneire no ntu baitumi mwanya bira banenkanirite ndoro mwa walindas ba community duare atore ibu kona i community yonthe karie torete kiuri ke moto kuria toe community toigwa mheshimiwa Mutunga kuendra mwabwa na kuenjandre ne aranto Kilo lakini toko bwethia investigation yeto otendra mwe ko bwethwara nini tegie ko bwethwa rweta ngiwa bombere kinya ndamu yeto mbago bwage point 25 bono rongo bomwe ero irweto point irati tiriara cha public land idato tweet lakini nonto bakwethira kariete nanto ibuonto batweta public participation ikira bakuwa botoka bakubingana na mirandi yothi na mbere ndikira bakwenda na aturi bomba kwa bakiurwa maoni nonto wanokia mbiro batorwa maoni no akabonire antu bayana biti bakithima bero indamwe wakwa batu tutinandwa ira yombikia gwithire kirawa kana muntu eta uanto bakarindro bainio batu tutinandwa na muntu kinyoreko toruwa ne ailo no ntote public participation ne bwetheru anto bakarie toya na maoni yeto ararwero kaiki rotenyo rwero to bwethuro ko bwethua anto bamwage banyoroe batu tutua tote na roe ntuko era Mutunga beyere ao he na mirai dia to uwa batu barabara ego enjo nya tore gundi na to na bakolokete batu to tamenya inda mwego enjo tore era kwele wa batu to guiwa dai tokiwa to nangare ikolokete to kwande MCA ako bwethia barabara ero mbare to tore anto bakarie atugwera mheshimiwa Mutunga no anto arewaga aria muchamanio yo anto bakai bara batibantora atokuwa atori bantora ware barea na atori bantora ndo barea Mutunga leye aria na atori ba aiko bakwenda amano gutukiaraniria na ofisi ya mubunge wa giciko bunge Tigania West ukurukira murungamiri wa kigina CDF ntere ino no Ezron Mageria ari ugandamani baba kuruthira maandamano munthe baetongorere tumanto maombo bongo na kinya manto masiasa bakiwa Murandi uyo kiambirie kinya aturi bauritwe maoni na bomba kuwa bakinenkanira rutha rothi na mbere na wakwa Mheshimiwa Mutunga na etera acho ambete che kubwithia dam antugwita anturungu na mbechiri chionekera kulukira ministry na tutuma toeta tobwithia public participation toetre antu na twakaranthi nabo na barita maoni yao in fact toetre ora site ya dam ikubwithwa kwi concerns bare acho na itiere addressed ntukweu na ba mheshimiwa rutha rokuendelea kubwithia mabango yongi baro inyana ambire kwithira kiandikwa kuma konema ya witikiria antwara kumba kubwithwa dam lakini oni kwenda ubera onto bumwe tiania iteme hawa wako na demonstrations hii ripoti ya ndocha weru kuma ntere cha karie giciko bunge Tigania West mbeta wa John Thiga Kiriro arero turantukana rwa turi kuria thirikari kathikira kiriro kiandamani na kwenika magurija maguta na ngitegera kire maoni jaku jara wethirito gitutumira gukurukira namba yetu ya SMS. Hii ni serikali ya madikteta ojo ni Bario Kuma Kaboito ano ni Kainyogi Mungathia kuma Kiotene Isaia Nkobito wa Kiotene baseline serikali punguze ushuru wa petroli ndio gharama ya maisha isiumize wananchi zaidi. Jack MBT Kipkona serikali haijashindwa kuteremsha bei waliotumwa hawakusema chochote. Weru TV vipi kulingana na vile serikali ya Kenya inapenda kupora mali
mali ya wananchi, sioni kama watateremsha mafuta. Ojo ni Keremi Beckman kutoka Eco Massive. Zao ni maoni zaku mwanya jara wetete na mbere na kwithirwa ugitutumira angikwa kanya gututumira jo gukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinya kiri mitandao yetu yo kinyaneria na nkethirwa nkithoma maoni zaku mwanya ende kagitene gakaga twethere tukinogoka anini tugicokera tukabumenyithia burakia makia DCP gitindite kuga narua. Meru University of Science and Technology, Foundation of Innovation. Maigene ja murujo dosi kwena mamitendero kone ibaribia ntonyere na kuma thokone chakiru kwena mamyankene isiolo sigino imwe ni turetaga amwe. Dennis Mugendi ujwaga kuretera ikiumbuka mwanki kuma Igembe South gokinya ground ina bogaiti tigania east na west. John Vega agakuretera chio kuma ibari na town ine indongi ya chuka. Nicholas Nchabare eridho mono nawe Martin Mugambi emuraini na gukuretera chamara. Rita Mwaniki wa Mushiri riri ni ritho ryaku kaunti ya Embu. Muthuri wa Muriuki kuma Kinginanginene Kamiru North Imenti. Mutugikare kuma Migurune na Uthongi bwa South Imenti. Antone Kadenya kuma Mbesene Maite na Mena maja kaunti nene ya Nairobi. Kuma nja ya Kirimara Bore Gaki Mutegi. Edwin Gatobu kuma Mwankene Jomiru Igembe North. Brian Kimathi agakuretera nteto indongi jaire mabeme kindo ni nareari. Duncan Mwathi agutambura cha Igembe Central. Makena Wambabu agakuretera cha Tharaka gwa Kunyomba. Banta Murangiri uja agakuretera cha Buri ya Gaiti na kaunti Muturi ya Isiolo. Ekomi na bana supu omabwetekeka kumanture na sietu kuja kiriwe imwe kwa imwe tutitha maganteto ou itwinteto. Wero TV tukinya miaka 10 ya kudhariana kureta Meru werone kudhariana kureta Meru werone mumero we wabata monono ntututanagie nagwe aja kwa aja na ndetwe kuretera udhibubu wero teto ireshe gwetekeka na shioma twakuriongera kinyantorene gushokia nkatho na kugaibwa gamo Meru igo tutika station namba 1 mwirigone jojo musafara jo tujogeta uju Jumaine tariki jere mori jo tantatu tukambia Kagoma, Charia, Mitongo, Nkobo, Egoji, Kenoro, Mikombone, Kionyo, Kethirone, Githongo, Katheri, Kithaku na turekerie kirogine. Na Jumatano tariki 3 mori jo tantatu ni Mudhara, Kangeta, Lare, Mutuate, Antubeto ya Kiongo, Kiengo na turekerie maili 3. Na Alhamisi tariki 4 Keria, Polepole, Chogoria, Chuka, Kanwa, Marimanti, Mokodhi mana turekerie giaki. Jumaa tariki 5 ni Gakoromone, Kerua, Kebereshia, Timao, Ntuge, Soboiga, maili 7 na turekerie Isiolo. Na Jumamosi tariki 6 ni Nchero, Kianjae, Maoa, Red, Kemongoro, Kegochwa na turekerie Mekindori. Na ntuku ya Kiumia tariki 7 tukagosha na gushokia nkatho kanisa ya MCK Kirogine nonto utokinyetete twe nenjara ya mwathani. Atangazaji ba Wero FM na Wero TV bakethro bareo na jumuago tije Wero togokunda yogeta wekundoka na umbere. Miaka 10 ya Wero TV aja ichwa. Habarini wana Mombasa. Bararia na mugambo jungoja antigiri na gutikanirya kuma mboa bate kumenya kurabetite na gitumi gikinene ni kurega kugwatwo kombo ni urabetaga nguntune tatuwatanire nkuonerie itambia kwa itambia
biashara ya Meru barutakanaga mujini wa Mombasa agaikantu kumaga ta locomotive driver kana kuthia ngale mwanki nimbe tharande kana nyoro rungamirite manta transport yonda ya Mera kuma Meru mwanka ya kilela antobeto wa Mombasa. Nyuma ya miaka kathomba nyumene Mumeru nonekanite gucoka kaumo kawe na gwita na mbere gukarabwega guntu guku indi ari na mathina nkabo otajaraja muritire mboa na gitumi kirembi kwa uranya ici thuka mana tendi ci thukite muno tabrento wingi bikutuka ronto ambura la sesi yetu turera account ya Mombasa ile oro sana ujira jibaje nyingi sana lakini mostly jibaje ma account on licenses hiyo sana watu pitie sana sio kone nero kwa kwa ringi sana watania na mwandiki wetu wa Nteto Robert Matano Jumapili ya tariki 7 mwezi wa June agikuretera rugonoro mwanya Mumeru wa mboa ajendene ya Weru TV rumuri rwa Ameru. Keke kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ne mutujo nice extra premium mutindi nyagia na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandukene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium kawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197 Ukweli siri ni nice. Ji nice na nice extra premium. Yeah! Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Kionyo majanine Kibirichia Kwachine Kadheri Mpokene Ndarene Marigone Mwankadharaka Ndengone Kunde no Weru FM. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Nandera ino mabati nenikita maguri obwega aragage that mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino Mabati, do it best on top.
yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage mutithu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere ni untu bwante tonkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turarore akwinagwe. Yetu sako, your success our pride. Magaraine ya kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao. Emelok na nana nelelek yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Ngoko gwatogeni oringi kirinteto chietu chia iruthe mwena narua kiriro arere turwa ntuku ya narua turi ariria thirikari ikathikira kiriro kia andamani na kwinika magurija maguta. Thirikari ikathikira kiriro kia andamani na kwinika magurija maguta itana mbere na kwaraniria na bauti gukurukira namba ya SMS 23578 na kinyakiri mitandao yetu iyo kinyaniria. Tugichokera na nteto mubangania wa kiama kia DCP Meru niwe Patrick Mwirigi ni areganite na miario ya ngavana Mutuma ati DCP itena Meru no reti Mutuma kumenya uria agatungatira ariti Ngugi bawe baria kuga batenganiri ni untu akurumira kiama kia DCP. Nawe akiaria kirigikaro kia mwanya na ndeki banteto mutongeria wa kiama giki niwe Rigathi Gachagua ni atumirite mugaruruku kiri kiama giki na gutariria mwerekera jwa kiama onde bakwithuranira ni untu bwa ithurano bya 2027. Muthuri Muriuki ni agutariria. Nyuma ngavana Meru Reverend Isaac Mutuma kwithwa kirotera kiama kia DCP na kuagikuo na Patrick Murani mwerekeria kiama giki nene kaunti ya Meru na mucokeretie na kumiro bubute uma ogwe are uri ukiaria uri ariwe mugutene uri nyamene ikiama kiriku ogwo uri mwanka wambira kona binge bira byokwa. Which party do you belong to, my friend? Before you speak, with all due respect, Reverend, kiama kia DCP, with all due respect, Reverend, hikyo kiama kia gitongeretie Meru County na Kenya yonthe kiri popularity ratings ito number 1 nandi. Nkuruki Patrick Mwirigi ethwa kirangavana Mutuma no mwanka itume kuromba kura no ndukagite kaka uteketekirio kia gutikanirwa. Ugo you are product of an impeachment. Please, Umara 2027 uchwe kura tarume bangi taekoro bangi Umara uchwe kura ndogo tia gutigirwa ko menyerete utabia mbaye gutigairwa. Ugo this time utu wa gutigira mitheka na utigire mitheka ati utigira ko menyerete tabia mbaye gutigirwa. Ntumwe mwijire bukaniria njara yakuna mari munaenda butete kugweri nyene na mene takeri orende ere ono ran tukumenyetha na ko reverend ko tukuita nantu manta reverend mene takeri ri uko ikoita nantu na tukumeona uko na kawitita ko kuthira nyawo kiriwa njara wara ukiriwa njara it is end yundi is actually end itukumia uko watena MCS kuya mbesha ni yaporo ile mbere ma isiandikwa nurses milioni magana jana ile pati kuandika nurses na hizi ndi teachers iunuraire itokwenda kwirwa na rire itokumia projects ingiri othayesha kuya mbesha na ingiri thitwesha White Elephant projects na kungena kumutongero kia baka DCP no Rigathi Gachagua no ritia rais wa Kenya ethwa kibuta Ngugi Minister okaria no Kipchumba Murkomen no ndeba wikira okaria bwawe na kinyambo wa Kenya bangi ogwatine. William Ruto, you must know, although you are president, your security is a concern to the people of Kenya. Because it's important that you are properly guarded, you are safe and secure for the country to be politically stable.
We don't want instability ahead of the elections. You must do the right thing. You must fire Murkomen and get somebody who is level-headed, somebody who knows what he's doing. You can pick somebody from your community if you only trust your community. But you can't have such a reckless and childish person to be in charge of the security of this country. Instead of thinking how he can guard the president, instead of thinking how he can guard our borders. As we speak in Mandera, the town has been taken over by foreign forces from Jubaland. Instead of Murkomen working on that, he is sponsoring goons in the Mount Kenya region to cause havoc, to create an impression that there is a crisis in the Mount Kenya region. Amna bubu Gachagua ethwa gitintia ngedekia mwandiki munene na kunengera seneta Nyandarua no methu uria ugite gwitana mbere no kethwa ari mwaria wa kiama kia DCP. The party has today brought Senator John Medhu of Nyandarua County as Secretary General Designate to start the handing over and taking over process from our Secretary General Hezron Obaga, who has been designated to become the Executive Director of the party, to be deputized by Breda Bajara from Busia County. But Senator John Medhu, for all practical purposes, is a member of DCP, and he will start acting from today as the Secretary General Designate and be the spokesman, the spokesperson of the DCP party on all matters starting today. Muthuri Murioki, Waru TV, Mutiriro Kangangi. Munini wa rais Profesa Kithure Kindiki ni areganite na nguto ati thirikari ni bangite kuiya kura kiri ithurano biezete akiuga bagatumira ngugi iria baitete kugambia kari kubongera kanya ka utongeria kagite ni ukau nawe rais Ruto netithite na mbere njunga yawe Ntere Chiambwa haria arugurite Mirandi Kathomba nilikithenji gatumenyithie. Ni makarika jari ya siasa ntuko ya Narua. Mambo ya kusema ya kwamba uchaguzi hautakuwa wa huru na haki ni mambo yasiyokubalika, na hiyo ni mambo ambayo yanaweza hatarisha usalama wa taifa letu. Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni. Munini wa rais akionania kuariria kithurano kijitege 2027 na ruterero nge rais William Ruto ariruterero Mombasa nombete kwethero akiringira ndebe akiuga ati na kurita ngugi na nkorokia kibaromba ko mugwata mbaru tukiamberia na miari ya munini wa rais nombete kwethero akimeneria barabugite ati kithurano ge 2027 yigakojero na wamba na kinyankushanyo akiuga Bobo nebo kuaragania Ndegoro. Na mimi nataka niwahakikishia kwamba uchaguzi next year utakuwa wa huru na haki. There will be no interference with the election. It will be free and fair. We will respect the will of the people. We are Democrats. We are Democrats because we are a product of democracy. Akiuga bakaeza na kanya gake gakirirwanyirwo ithurano na mianka kurita ngugi yao. If we did not have an IBC that was independent, we would not be in office today. And because we are Democrats, because we are products of democracy, we will do whatever it takes to make sure next year's election is free, fair, transparent, and the will of the people of Kenya will prevail. Nawe rais William Ruto kirendi unga yawe ruterero Mombasa nethiritwo akiruguria Mirandi Kathomba ni ari atongeria baruterero pamwekirite makuku muno kirita ito cia miunda iria ejene. Niliwaeleza watu wa pwani, poti ya Mombasa haiwezi kupelekwa kwingine. Ndio sababu operation ya port nilirejesha Mombasa siku yangu ya kwanza ofisini. Serikali imenunua mashamba katika jimbo la Pwani kuwafukuza mabwanyenye, wananchi wapate mashamba. Kiuria kinene kiri ni uma ati kithurano gia 2027 gikethirwa kiri kia weru na uma. Tumewaambia siasa za ukabila
wazikomeshe na tusibague watu kwa misingi ya ukabila. Kanyene Kawero TV, Mbeta Nele wa Kithenchi. Ati Mombasa mnasemaje? Mwandiki munene kirirwangirwa Iwanda Kilemi Kiburino retia Meru kwigika Rais Ruto kenda jukia kibindi kingi kya miaka 5 augite thirikari ya Ruto neritete ngugi nene kauntini ya Meru na Meru batibati kwangaratanwa ne siasa na kurirwa ne uchore bwao gatigati kao na Rais Ruto aritete miarieje kagita karia kuthingatene na PS wa mantu jege nthiguru chiome niwe Roslyn Njogu Caleb Mutembei na Tonkuruki. Ethiretwe iri ntuku ya mwanya kathitune ka Mumeru atongoria na andiki banene bandu angiche thirikari agicemania na maabitha borungamiri cukuru ya Meru Polytechnic ario masibu kuma ntere mwanya kauntini ya Meru kwariria wetina mbere kenda gukiria Meru munoge uchumi. We are happy today to meet the chiefs, to meet all the Ngao fraternity, so that we speak in one voice and we be able to be understood on all the things that we are doing on the ground. Gitumi kinene kia mucemanio ukithiritwo ikire kwariria mirandi ya wetina mbere irethiete na mbere maturene na irebangiri kaunti ya Meru kumakiri thirikari nene. The government of William Samoei Ruto has been keen to support the development agenda of the people of Meru, the aspiration of people of Meru, and we need to make sure that the people know what is being done, what has been done, what is being done, and what the government is planning to do as we go to the future. And so this meeting was about, as my colleague PS said, kutekeleza. It was about kueleza na kutekeleza. Tuwe na ntumwa irea tukwenda ikinyama shinani. Mbere kuna project nyingi sana ile chiambire tune President William Ruto na thirikari yetu ya Kenya Kwanza, na project hii ndikuendelea kona yonde chia county na therefore nitukwenda kuigwa feedback kuma kire barabara be mashinani ora project uchienderete pronge status yacho nikenda tumba kumikishwa project hii kudhiru haraka sana na tuigwe nyingire kwendeka ilidwa mashinani tukuona progress report indongi kwena chio chienderete ile nyingi boyega mono 1 or 2 ikwenda kutegerwa kenda contractors barakisha ngugiu, and that is why we are here na PSs pakwereza ntu betu boyega mirandi ya thirikari na opportunities rede kithirikari nikenda ntu betu bakethira bena information pakomba kuona benefits na opportunities cia thirikari oja kenyengi uri kuona akiri mirandi ire yumbite kwarirwa mucemanio ne amwe na waki wa barabara wagi wa ngugi mubango wa Social Health Authority SHA utungata ugima wa mwiri uremi bagitaririo ugaruruku ure uthiete na mbere nthigurune. We've had an opportunity to speak about roads, employment, SHA, healthcare, coffee, milk, and various reforms sweeping across the entire country, and specifically to speak about what that development agenda means for the people of Meru and for this region. Muthiaba ugite ne bakwirigira kugwatanira inya nkuruki na maabitha borungamiri na inya Kenya maturene. We look forward to deeper engagement with Ngao, but also with the people of Kenya at the mashinani level, just speaking about what has been done and listening to them and taking their questions. Nkiripotera Nteto Chaweru kuma kaunti ya Meru, rieto yako ni Caleb wa Mutembei. Ure wari rais wa bana niwe Uhuru Kenyatta ni ameneretie thirikari ya kagita gaka akiuga Rais Ruto arirumira mantu jaria zatitethia nthiguru gukura aritie ari ntere cha Kiambu na aria gutirimanite na delegate bakiama kya Jubilee ni nduranirite riboti ije. Ure wari rais Uhuru Kenyatta akiaria kiri kigomano kia kiama kya Jubilee ntere cha Kiambu na ugete kwena atongeria bagwetithia na mbere siasa cha kwathura Kenya. Tumeanza kuona wengine wakianza siasa ya mgawanyiko na wana haya wakiongea haya wanaongea haya mbele ya wakubwa wa nchi na wanasimama na wanaongea mambo ya kuchochea, mambo ya kulete vita, mambo ya kugonganisha Wakenya. Na hakuna mtu ambaye anasimama hapo
kusema msiongee vile mnaongea. Wanaruhusiwa tu waongee yale ambao wanasema. Akiromba atongeria Nandi kwendia sera ciao gutina rumena. Nawaomba viongozi wa serikali, naomba viongozi wa usalama wa nchi hii yetu ya Kenya, kama kwa ukweli mnapenda nchi yetu, msiruhusu mambo haya yaendelee. Mukitaka wema na amani ya nchi, viongozi wauze sera. Na hata hawa viongozi nawaambia, hakuna haja, kwa sababu hiyo ndio njama. Ati mtu aseme mwingine akasirike ndio aseme. La, wacha waseme na watusiane vile wanataka, kama hiyo tu ndio wanajua. Nyinyi nyamazeni, uzeni sera. Muuze sera. Na museme sisi hatuna haja na ya walioshindwa. Sisi tuna haja na Kenya ya kesho. Tunaelewana wenzangu? Ndio mimi nasema mimi sitawajibu, na wajibu ndio nifaidike na nini. Akiuga kethero akendeka gutethia guchwantaira cha thina cha Kenya akoneka. Na kama unataka tusaidiane kutatua hiyo shida, semeni tutatue hiyo. Lakini kwenda kuweka shida ati uweke ati ni kwa sababu ya huyu, ni kwa sababu ya huyu. Na jameni, hakuna mtu ambaye haoni shida iko wapi. Si tuiweke kwa meza tuitatue. Kama kweli sisi ni wa Kenya na tunapenda nchi yetu, kwenda kutugawanya huko, shida ni kwa sababu ya yule. How does that help move this country forward? Nawe munini wa mukaririgiti wa kiama kia Jubilee akiongera mukaririgiti wao ni abati kwewa gitio. Nimewaambia watu wengine mnaweza kufikiri ni uoga, lakini sisi tunasema rais akiwa ndio commander in chief wa defense forces wa nchi, kuna lugha mimi siwezi kutumia kwake, kwa sababu I respect the soldiers of our country and the men and women in uniform. Na hiyo heshima pia should be reciprocated. Si eti sasa the retired president amekuwa mtu tu wa kawaida, every madman, mtu mwingine akilewa kule ni rais anataja jina yake kila siku. Sasa rais wetu amekuwa ndio mpira wa kupiwa na watu wengine, hata unashangaa. Hatuwezi kabisa. Sisi kama viongozi na wanachama wa Jubilee, hayo hatuwezi kukubali. Maureen Kinya, Mteto cha Weru. Hiyo mambo sijui dynasty hasela imewaletea nini? Imewaletea nini? Orengi tugikuria kethira thirikari kathikira kiro kiandamani na kuinika maguri za maguta. Serikali ya Ruto inasikiza Mkenya na itapunguza bei ya mafuta. Ojo ni Felix kutoka Ntere cha Kegoi. Serikali inaongoza na dictatorship, itabidi wananchi waandamane. Ojo ni Dennis Gitonga kuma Ntere cha Kabukuro Massive. Hii serikali ni ya wana mimi sioni. Ojo ni Muthari Mimata kutoka Ntere cha Kariro. Eta namba na kwithrokeraniria na bao twe gukurukira namba ya SMS 23578 na kinyakiri mitandao yetu yo kinyaniria endeka gitene gaka gatwethire tukinogoka oringe tugicokera tukabumenyithia ati atongeria ba Western baugite kinyabo ni bakwenda giti kya kindiki. Meru University of Science and Technology, Foundation of Innovation. Omiaka ikeja na gukuruka. Miunda niarige gukurukira baria bejere mbere yetu. Bamirimaga bamiruthira na kwithondekera utoro kuma kireo. Ende narua tukuruguria yukuririru. Riori kithwa nthiguruni kugaruka o uria kugukea. No rurijo rurweru rukomejukia na komithonga nyankuruki. Ndira mugetu jongo gikagita kainge mono na yiri tore akwa ankwenda kunengaria kintu tukirere onandi. Manto ya Meru inya enjero muthetune oduria munoru murimi saruruko ni sokete rojuro uremi rugo Kenya atukuria ontwere bobo ajakiri Weru TV.
Ni Jumatano cionthe kwambiria thaa 2:20 cia ugoro ajandene ya Wero TV kiri mubango to murimi charuruku na uninele o akithinji ogakorokirwa. Ten means complete. 10 years is a milestone. Kenya got a new constitution in 2010. This new constitution is an embodiment of our best hopes. 10 is for legends. Lionel Messi has shaken hands with paradise. Ronaldinho! 10 is significant even in churches. It often represents a season of faithful preparation, restoration, or the quiet building of something great before a major breakthrough. Ruth 1:4. They married Moabite women, one named Oprah and the other Ruth, after they had lived there about 10 years. 10 years means Weru at 10. Cheers to more enlightenment, entertainment, and giving power to the people, because information is power. Weru TV, celebrating 10 years in media excellence. Kirinthiguru inyontini biuria na ubatu bwa ugaruruku mathomo jetu nicho rubungururo uturo bwa rujo tukugwate ugeni Meru University of Science and Technology irene ogitugigia tukia mathomo jeguru jegie kuthithia utwiria na utiabwa kiwango kieguru na kurita machoki ja biuria bya kinande na njira gutumira teknolojia ya kinande. Meru University ni kuthuranira athomi bara bakureta ugaruruku bura bukwendeka muturire ne jothai. Meru University iri gatigatika Meru na ituthomi ya mathomo mwanya mwanya kiri skuru chetu ja School of Agriculture and Food Science, School of Business and Economics, School of Computing and Informatics, School of Education, School of Engineering and Architecture, School of Health Sciences, School of Nursing na School of Pure and Applied Sciences. Turi nchero Tigania West na turi na campus ya Marimba na Town Campus. Uandikithania bo September intake ibwetete na mbere. Nuntubuante tonkuruki turi ingirathi mokiri 0712 524 293 kana 0799-529-958 kana 0799-529-529 kana uriongire mutandao wetu ni www.must.ac.ke. Meru University of Science and Technology, Foundation of Innovation. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Ngechokera na Nteto Nkuruki atongeria kuma ntere cha Western ne bandikithite wendi bwao kwewa gitiga kindiki kiri thirikari ya Ruto kagita kaithurano bya 2027 bare athira bare na kura cha kung'ana ire ikobatara kiri gitigiki onto bongerete ugwati bo Professor Kithure Kindiki gotigwa mpione mwaka twetete. We demand for the running mate position to His Excellency President William Samoei Ruto in the 2027 election, because we have the requisite numbers and capability for that position. Joint statement by leaders of the Western region. We, the leaders of the Western region, gathered in a spirit of unity
and shared purpose meeting in Lake Naivasha Resort have resolved the following. First, we reaffirm our unwavering commitment to the unity of Western region. We stand together as one people, one voice, and one purpose. The diversity of our communities is our strength, and we pledge to set aside political differences in the interest of the greater good of our people. Second, we express our full and unequivocal support for the re-election of His Excellency President William Samoei Ruto. Under his leadership, the Western region has witnessed meaningful engagement and increased resource allocation never witnessed before. We believe that continuity of leadership is essential to safeguarding the gains already made and unlocking the full potential of our region. Third, we call upon the government to expedite and complete all ongoing development projects in the Western region, including infrastructure, health, education, water, and agricultural programs. We commit to holding all relevant agencies accountable and to working closely with the national government to ensure timely delivery. Akari ba kithimiru irerwa riera na rwa gutengo genge baraitati baragukabanira na njogu imwe iria bakuga nichiethirite ikenyangia miunda yao na kinya gwatakari there bariuga kinya nyuma ya kuringa riboti kiri KWS bationete utethio bwampwe onto buria butumite bakamikaria bongwa gutigira bate kwithirwa bagikabera etiga batonye asara. Kakimutegi hari na riboti nkuruki. Akariba kithima ruiriro arera na nturira chirikaribo na barabankanite na muthito nkunga kirwa nari batindete kurithia njogu ta ng'ombe njogu ire baraukire rukiri na yare breakfast mindani yao na gutiga yanyangia buru irio bio na nkurukie kingatagia antu na kira kigwikira kariba bogwa igutwika njogu ene tikuthire bitha kanini kaumira karumaruma tupempe mundani gachoka kaire kwibitha aya kira giturogera turigeria rukiri njogu ire merete na aja kinyana baguko skuru rukiri na baguikagwa ni aciari bakuringa rothimo kiana skuru na mwanka baine remerete nje muntu bwanjo gwirengana na antu tamburi kwanza tonya no ne karemera kuburu gaya kinyanga munda jwakwa kengana na antu jakuro neri umera kithakene keja munda jwakwa ego kinyanga munda ikaijere asara batwe ko umpempe enyangerie kuma mpempe na take kurege ko kinyanga ke na ikwaje ko munta mugwongora ini ekathiria ne ambiririe kwa kungenta na inya muno nto ukariye kura nthakaire ciukari yakwe munda na juu para bokari munda na juu benga nwabo na muthuru akariba babaruka kuma bakuringa riboti kirerwa ngiro KWS bajire kuya koko kiana boga botonga bagetera kugatuka njogu ene titongwa muthenya na kuma da ko mnaijire asikari bejire abaire bakugeria kuraba minga ikurema bakabwira bagwete twe kinyete thai na kweja ati maunjare ita yauga itomba kunyita njogu au thai ya mitoro na igira nkuria kinyana bamubetere cukuru batije thako njogu batigire mundene makeja tena tukatangira atakenda bana bamubeja iro na wire ni ntunja cia ntwiri na bariuka batiomba gwita njogu egu arere bakamita tuko turi uria twe ananchi no ntubakuga bakemita ku bakamita akominejire bakamitira edo batikombo mita baiji iromba reao na nkuga tutethio ja wananchi banturere boi twengerwa yo echoke muitone kethera ti ou batwira bakuremwa ni ho tumenye bwayo twingwa na nigwe nkuria wananchi itotethwe ngemwe gwe tomba gwita njogu muitone ibagerio batwitira kwa muntu nja nturande antu bondi bamenyere njogu ina au ng'ombe injaire utibi achara ikwenderea otingo gegwitika antu bondi bagegere njogu na ikira nkuria ndolere no tethio bitu thirikari ri njogu ikeja mundene irwe gututha ko minijire ciogoro na ndituka tukuga menya beja kwethia njogu gwita beta iba mechwe nonto wananchi bomeona kuma gicigo mbunge kia Bore nkiripotera ndeto cia Weru nio kambitaga ki Mutegi. Akariba kanyaga wodine ya Marimanti baugete maandamano za magita kwa magita zate kubwa nionto neza kuringithia bonene biashara
Bamwe bagichokia mirango batithunkume kinya ndururu na bangi gutonya athara ya into biao kwiwa kana kinya kwenyangwa. Achiari kinya bo bare athira aritwane bethirite bakiringika bonene ni untu chukuru itekomba gwitika ni untu bwa maandamano. Makena Mbabu naranirite na Karibaba na gututumira ripoti iji. Riria migomo ikuonekana ikiruthika kagita gwa kagita nthiguruni ya Kenya. Akenya bagitetani ontu bwa mathina mwanya mwanya riwe Kariba kanyaga wadia marimanti ibagutariria buria migomo eno ikuringithia antu muno bare bena biashara. Migomo eno ni kurutha nyomba gatukwinga nontu antu babara kwinga nyomba muntu akaya kiuro twaya thonge nyomba yaku akurutira kanyamuka gakuriku na aruta kanyamuka gakuriku ikokoro ugachuba na ko ucherie bichi yaku wira niyo mwana waku cukuru kana gwithire thina ria gukabite kira mwana inchi na gofia security yake na atithi na mbe na kurugura biashara yake na wantu mwana inchi urare tegemerete kuona kanyamu ntugwira inga kiumya kimwe nyabici tionara na gakura gitionara. Kwa ngerekano bakiuga riria kwina maandamano kwikua rito bakurasimika kwirobenukeni arimu muno bare bagendaga cukuru cia kwinuka onto uria bakuga ni ukubainyiria muno nontu baingi bao kabagubatumira ngarama bakinuka na nginya arimu baritumira kanya kau kubera bacoke na bisi ajaga na magana mathatu turitua 1,000 gucoka kairi acoke na 1,000 bici gukabuka kairi wacho gyochokia mwana cukuru ugatwika no kuremerwo ri muciari mwana enukite ationa bici agikinya njirani akuringia thimu ntie na ngarama ukimutumira ngarama akinya makinya maire kaira kuringia nyamura ndimo kwire nyamura ngarama kuthira ende ito choverwe tuinde ithirikari ria twigite ko nonto thirikari neto bariromba bare bakurutha maandamano kumathiria ni onto antu bare banturani ni bo bakuringika muno kinya babu bongo bakuthondeka maandamano bamenyaga mutoro mashinani Wadura sukari na agwirere mukinyira na siringi egana egitale maandamano muntu amasinani akamukinyira na egana la mirongo tende twagura sukari egana la kibao emundane egana la mirongo thantha maguta twagura 240 emundi magana mathatu na maguta bora muntu araunagia kathimiro maguta mabote akaruga na muntu wemwe daino tena siringi 80 tiona maguta ni areba kuromba nkinya thirikari gucwantaira ya kuthiria migomo eno ende migomo ni raithiru ona ni ononto anto wa migomo yao kanto babakuya batiko na tabia mbega ugutwiromba ende thirikari ni chubiria migomo egerie kuthongira gwitia ba maguta. Reportera wa TV kuma Tharaka Mbita Makena Mbabu. MCA wa Kigochwa Stephen Gakulene ateterete ngabana Mutuma kiri baria bakuga Mutuma atekomba gwitangugi augite ni gukurukira thirikari je bota MCA bombete gukinyaniria weti na mbere wodine chiao noreti Ameru kwa Mutuma kanya abate kwangaratanwa ne siasa kenda omba kuritira Ameru nguge uria kubati Brian Kimathi gatumenyithie egeta na mbere na antu bakaya kuona ngwe ni ritibwega so tutibirite kurira ate ngwe itarutwa because the hand justifies the means. Ni mujumbe wa wandi ya Kigocho ja Stephen Gakule akiariria utongerio bwa kaunti ya Meru na gutetera thirikari ya gavana Mutuma na kuria Meru kwithirwa bakimunenkela kanya gwitangugi. Mutuma ni muntu mwero kiringwe nera na nenkerwe na siometie sana na siometie kuruta ngwira saidi lakini kinya muntu aikugurwa nyumba njaro ndo kumeatemenya ikumbo bionthe kwa ubura nkumenya uni nkumenya netete na ngwibwea na akaruta ngwibwega kulingana nawe nikagitaga kama maendeleo jawandi jaumbite kwithira jakiumbana nyuma ya gutengelwa kigina ni thirikari ya kaunti watu tukuthura 2022 ati first ni twari na thina na thirikari ira yari kwa ya county government but kuma thirikari wi wita 2025 ni turutite ngwe turi amwe na gavana Mutuma Isaac Ntwethinkia na tutetheretie muno kimantu ya development nontu ni nkuririkana ari utake over na sosere mbese ira cia tumire tumba kubwithia barabara nyingi muno especially ni Kigocho akiregana na barabara kurwa na thirikari je bakiugaga Meru gitonyete thina ne nkurukia ukabere
lakini siasa utero siasa yura nontu opponents bao utero bakaria bubwega nontu bwawe na ruterene rwa thirikari na ruo we are still in the government nontu tika tutathiria projects tuita siasene na Kirilo Ariro maendeleo akiuria ntu kugia umiriria na wagitikia mantu ja maingi ja kaumbana mieri witigere. Siasa is 14 months from now na kugeria kunjanji ngwire ruti mbere gitari takinya 2027 nukuona yontu mikinduri tu ina thoko itite na mbere kabisa iri I think in the second story itite almost the story nguwe ikarutwa between now I believe between now and January next year nguwe geta na mbere na antu bakaya kuona nguwe ni ritibwega. Ke report la Weru TV kuma Tigania Mbita Brian Kimathi. Mubunge wa Ekuru kaunti-ini ya Tharaka Nithi Susan Ngugi ni arombete Ekuru kwe watwanya twa utongeria Bwankathi Chieguru akiaria arentere chia Majira Kagita gakunyagia kigina kia Ngaf Mwindu nendekithitie gukinyanira kwa watho bwa 2/3 augite ni kanya ka Tharaka Nithi gutongerwa ni Mwekuru. Martin Mugambi gatumenyithie. Kinenganagira cheki chia mbecha chia Ngaf kiri ikundi mwanya kiri gicigo mbunge kia Maramu. Atwaretera gikundi iki kia Dorcas Women of Action Self-Help Group ngiri igana rimwe ria 10 mbia cia kugura mburi. Mundi ari mbari chia Majira mubunge wa Mwekuru Susan Ngogwa Mwindu nendekithitie wana Ekuru kunenkerwa utongoria maturani na nkinya ndeni ya thirikari ya Kenya. Atoruga bantu onde kwina ntu bathatu. Kwa antu baire na antu arume mukethirwa rio kendo ba 2/3 gender rule. Wethirwa akaibaire mtu murume umwe. Tendi tebia county bidatu. Governor mtu murume, senate mtu murume, woman rep nwe muka. Taino turenda ona tio no tubarale antu arume baire na muko umwe. Turenda ende gona tio akaba tueke baire na mtu murume bonture governor, bonture woman rep, na governor mtu muka umarepu mtomuka no timu tomurume kuromba mutimu ko kuromba senator tuwe na senator no mtomurume tutuike na tiyo kutwaruka nende ukana tibu kiongera ugite gonto kora kurimagwa majani ikobateri gwikirwa ruji rwa kugana kenda ruji ruru rwikirwa majani ni majani matiga kunyara kana nkinya kuma anto ba majani Matharaka Nithi tima gwetagira mbura barithete iguru ugu kwena itwe mutheria mburu gatoneka gukaura turenda kurete kago taurete majani meto makali the same nonto bagwikira irrigation nonto re wabuto wera roka mwende wo wenoke wo no gotigwa wenoka wo tigwa majani bokeja mbura yaura majani mama kwa mbere ma export kwenda Mandhiguru mbona si kwenda Mandhiguru wo wenoka wathi kuria ki augite wana barabara chia gonto gukukura kurimagwa majani ni bateri kuruthwa bonene na kuthondekwa bwega murimi bakira majani na nkinya nkaritia majani kagendagira gonto kwega gutari na thina barabara cio ndira cikuthi gonto kwina majani sie sawa tiwero ti factory bathi kweremira barabara yao igwera ya county government wakisha kwamba barabara cio ndithiete majani ni sie sawa na nkigo wero ti factory na ntoba bali majani bakarabwega ona motori ore gaiti Tharaka gatetheka ya ugite majani makiwanda kya wero wana mwima bateri kubanga bango akenda kuongera bei magigachindana na majani maramangi kiri thoko ya Nthiguru ngima ukawa kwa mde wanywa shainda inonda ugire uti majani mange nyunya majani ma wero ti factory ma thongi makarigara kirabo kwaga ke ingavana na county government ye tunganirie bukarande gona mikakati mega kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Maramu mbitagwa Martin Mugambi Tugikuria kethera thirikari kathikira kiriro kia andamani na kuinika magorija maguta kwiwo kuga ni Mungu tu atatusaidia hii Kenya asio maandamano tutoi serikali yote Ojo ni Kimathi from Kaboito kunge kuga aki serikali ya Ruto itatumaliza one term tu asushe mafuta au la ni mwenda kutoka Mawa au ni oto gwikira gatanta kire kumenyithia nteto cietu cero themo nkatho cha mwanya ne kugwatanira na baotwe kire nteto cietu cero themo na kinya kwithura ugituma maoni jaku mwanya twethire tugicemania kire nteto cietu cero thaithatu itanambere na gukenera mibango ndene ya Weru TV retwa ni Maureen Kinya mwonanire to mathithio Purity Richard.
Iji ni Wero TV.